Batadi melang ka ina le nke la morena le mopulisi wa rona Jesu Kriste. Amen. Re gorogile ka ngwana a rona santse a bubile maoto ha ga gagwe re tshwara ka pela ka bokhutswane ha re sena go rapela gano tle re montsha re mo isa ko ra go man ko ntlong ya go lalang a le dila le mo go yona a modimo a le tsogatsi a rapele modimo rra ka ina le maatla la morena Jesu Kriste e mang modimo ya tshwana le wa Jehova yo batho ba ka mo ikanyang a ba tshepahala ba ikanyega modimo wa tshepahala o ba maru o modimo wa boikanyo modimo wa rona re beile mo go wena modimo wa rona tanki Jehova gore tsamaisa gore tsa ha modimo wa rona o re isa ko motsirihatsing le gore busa o re sireleditse gore ba baletse mme ra leboga modimo wa rona gore gompieno mo thanko wa gore meile mo ntlong ya yagileng ka diatla modimo go ila sesupo le sekao sa gore na sa ntse a tsweletse le botshelo modimo wa rona mme gone mo re lapela modimo wa rona gompieno gore modimo ke gona mme se go hatsang tloi gore ba batla salang ba e dirisa modimo wa rona ba e dirise ka tshegohatso modimo re bua madi a morena Jesu a ntlafatsang madi a morena Jesu a tlhatswang madi a mo kgororra a e le ngwana re tshelang mo go one modimo ne re ka thusiwa eng ha e se madi a gago monna a tlhatswa bontle thothi ya madi a gago e le esi modimo wa rona e lekanye sentle go le tlhatswa ke gone mo re re modimo wa rona nna le motsebo se go hatsa go loga bo go neela kagiso tuba le bollago le sa timene jaana ka go sena bokhutlo morena le mopulisi wa rona ka rapela amen ka seela seo ba ka di se ka sopelang rotlhe a re tse ngwana a rona re mo busetse ka le kuate Wow.
di dumela gape ka leina le lentle la morena le mopholosi wa rona Jesu Kriste. Amen. Ba re tseng thapelo ka bokhutshwane e tle re tseng manno wa rona. A rapeleng modimo rra ka leina la morena Jesu ra go leboga gore o santse o le modimo wa rona o re tshegetsa yo re dibela modimo wa rona le gore o ile modimo wa rona mo ntlong ye re santse re rapela modimo wa rona gore sa tiro ye modimo wa rona o etelele pele o e seogatse modimo wa rona o direle batho ba gago ba go motse ka leina la morena Jesu Kriste. Modimo wa rona re neela tsotlhe mo diateng tsa gago re ta kgathano le thulaganyo ya thea Satan ra e kgalemela ka leina la morena Jesu Kriste re re tsotlhe di nne ka tlase ga taolo le nonogo ya modimo ka Jesu Kriste ra rapela. Amen. Re neela bana motsamaisatiro ra leboga ba ruti a re leng hantle. Re ka tswelela ka sehela seo batsadi ga baruti ba tsaya manno wa bone. Modimo a sogatse phutego ya gagwe. Batsadi ka leina ke bitswa Jason Gobusamang ke nna ke tabeng ke le eteletse pele ke nna ke tabeng ke le kgweetsa. Modimo a le sogatseng. Jaanong mo nako ya gompieno ke tabe ke biletsa moruti ko pele gore a tla re rapelele e le thapelo e tshwaraganetseng re le mmogo. Modimo a le sogatseng ke tabe ke neela moruti gore a rapele ke simolane ke thapelo ya lena re jang. Go tla ba jwang ha ke sia Amen. Ngwana ka go rapetse gabedi jaanong ke tabe ke tsweledisa ga o ne o tshwanetse go mpitsa batho betso re ne ra rapela ha le ra rapela ha jaanong ra tsweledisa modimo a le segogatseng botsadi ke eme hano ne le rumile ga o tsaya ngwana wa lona go setsidigatsing re emeletse ha senterang goroga ko ne le rumile teng mme go tseneng kwa gongwe ba ngwana ba ntse ba re diegile nya re ithetse ba bangwe le bone ba ntse ba tsaya ga gona sepe se kgoreletsi se ile sa re hatha mo tseleng le go ba re monetse mo tseleng mo re ile go goroga hela sente tota gona sepe se re tshwentseng matsadi se tsene re ke yona o mo ngwana wa ne le mo rumile a re mo komokaneng modimo a le segogatseng. Amen. Thank you motsamaisateng. Modimo a le segogatse ba ga tsele ta intshwarela ke bitsa thapelo gantsintsi nna ko kerekeng ke morapeletsi jaanong ga ke sena go ja before ke simola go ja thapelo ga ke hetsa go ja thapelo ga ke a go thapa thapelo jaanong le ta intshwarela gore be ke biditse thapelo gantsi ka tsela ntseng jalo. Modimo a le segogatseng mme ne ke re ke le nlaele ka ga durame tabe tsamang ka teng ke le he dintlha kgolegela jalo mo nakong ya gompieno re tabe re ntsha sehela morago ga sehela ka gore nako e setse re sile ke tabe ke biletsa ko pele babui kana mongwe wa dibui e leng mme ke ba editse baithuti Modimo a le segogatseng le ka intshwarela bagolo ba tana ba ntse ba correcta go se ka ga le tena. Modimo a le segogatse ba tana ba mpitsa ba nkanyetsa ga ke
amen ehe ba ne ba nkgakolla batsadi ha ke ngwana ke nna ke ntse ke kaela jaanong le ha ke le morapeledi mme ke na le botsadi bo bonkgogana jaanong tabe ke biletsa mongwe wa batsadi ba ne ba setse mo lapeng mo gore a tata le kodise phutego gore ba ne ba setse ka tsele ntseng yang nna ne ke setse ke kgotile ga gona motsadi ke kopa gore a gate le ko pele ka kwana ta re le kodise gore ba setse ka tsele ntseng jang amen Thank you, Mutati. Thank you, Charles, for being with us. You want to get you got to put a Rona Becho Panne Reset Mola Ping Ara, the Morasipese Sikile Sartre Li Telarenze Rele Letezi Ibile Renzere. Oh, Janum Badi Rain. Yes, a rohong of an alemano matata. Meanora, Kekaro Hela. Kado. Kalem Hamanon. Re Yachola Batadika Kalinano La Rona. In the Kilekari, Havas Nakota Sehila Seu, Sesimo Perinia. It avait qui bileta si bui santa mais que va dire by tutti for it a to be said nna ke video go te ke ba itse ba itlotli ke ngwana wa ga mogolo ya Masebaga mme ke ene yo motona ke bua ke tswa ko Molepolole mme ke ene o motona ba ne ba tsetso ba le bararo mme ke ene o motona be go latella Masebaga mosadi wa lelapa le gore malome jaanong batsadi o re go bua ka boeboe ga se go bua ka ngwana le kana ka boeboe ga se kganye motlhogo ga se kganye motlhogo go thata tota e ne go se bonolo go utlwa mahoko a neng a re latolela boeboe batsadi rona re tswa ko kgotleng ya ke ne ke bua mo boemong ja ka ga side ya ga Masebaga ke bua ke le ngwana ga mogolowe rona re tswa ko kgotleng ya mogogoro ko Molepolole mme khanya na tota re ne re ntse re itse ga boeboe a le ko teripeng mme ba ga etso go utlwa dikganyala tsa gore amen go utlwa dikgang tsa go latola boeboe ba ga etso ga se kganye ne le bonolo ruri ampheletsa le kgang ga ke itse le se mahoko a ne ke a rulagantse gore ke tlo go a bua itlhala go le thata mme hela se ke se lebogang ba gaetso ga gona sepe se se intumedisang go heta go lemoga gore bana ba lelapa le bana ba ga mmangwane ke bana ba ba itseng Modimo ke one kgang hela e intumedisang go heta sengwe le sengwe ke bana ba ileng gore bana le tshwaragano e go godimo mo ileng gore diemo tsele ga di ntse di ba hitlhella ke tla ke leboga Modimo gore mme gore le ga batla ba lela manga le ba re ba bona ba go le bega go le bokete mo go bone
ba henya ka thapelo mme hela ke re se fela sone se ne ke se opela se sa bogolo ja bo modimo ba gaetsho mo Methodist ke sone se ileng gore nna hela ga ke se opela ke sone se se ntshegetsang gate o mogolo ka mafoko go ba dumelang o utlwela botlhoko bao ba mo rapelang jaanong ke re bana ba ga mmangwane tswelelang di tshegetsa hela ka modimo ya le tshwaragane ka tshwaragano e leng gore go gore le ha re le gore re leng teng go nna diemo tse di thata ra be re ntse re itse gore le tshwaragane mo e leng gore ga gona pelaelo ya gore le itshegeditse ka modimo ke bone botshelo bo le botshedileng ka lebaka le batsadi ba rona ba sa le botshelong ke re modimo ke yo ba gaetsho tswelelang hela jalo le tswele itshegeditse ka ene ke a leboga modimo a le se go hatse batsadi ke tabe ke emeletsa jaanong Thaue Mokwena e le motsadi modimo a le se go hatse Dumelang batsadi. Dumelang batsadi. Nna ke Tubego Mokwena o Serowe o kgoteng ya dikgata. Ngwana yo boe ke ngwana ga kgaitsadi yake wa ga ngwane. Ramphane e ne le monna wa ntate. Ka ha ba setsweng ka teng o dikgateng. Jaanong ngwana yo nna le nna ke ne ka sala ke gagametse go utlwa go bolelwa gore ga a sa thola a le mo mosimeng mme ntso e ne e le ngwana e leng gore ke akanya jaaka nako e nne ke tile a sena go gola a ntse a tsena sekolo ke be ke tsena mmago a batla a mmolelela gore mme yo kana ke rakgadi ya lona o Serowe ko kgoteng ya dikgata a ba re nya mme ke a leboga mme ka mmona e le ngwana o na le lerato ga le legolo ka gore erile ga ke ta gape ke tala bobedi ke re gongwe ka tswa e re a mpona a ba a sa nkitse ke be ke mola ke re ke mang a ba re ga ke o rakgadi yo o nnang ko Serowe ko dikgateng mme ka bona gore ke ngwana yo lerato ebile ke ngwana yo o tshwarang ke ngwana yo ne e leng gore tota le nna ne ke mo ikantse ke reng ya mme ke na le baboloki a e tla reng ka mosoke dikolositane bampoloki ntlo ya maela ka le ka loka ka ga robale ra leboga mme Thaue ke tabe ke biletsa ko pele kgaitsadi Boka gore a tla re neele sehela modimo a le se go hatsa ka re modimo a le se go hatsa Ya itepe la modimo le botepe hibaona akakadu la kakhoto haratiwo tamifuta mogame diarena otima
mo nako ya gompieno ke tabe ke biletse ko pele the brother mogoloe o ba ke Mokwena e leng Gaudi City Mokwena ke tabe ke mbiletse ka ko pele Modimo a le sogatse Modimo a le sogatse Phuthego amen Kitore wewe ke ta buang ke ne cause le maloba ha horo ha a bata tsama next sense ke sena ke khaba na le na mphakela o elore na ga tiro kitore ta re ke tso tiro museo ke ta mo thera mo ba pe cause na le shapela phakela le ha horo go museo ne ra bua le phakela re bua njana ke shapo bazi ke ra na ga tsama le Spanish nasna tata upe ba atama ya kuntinya roko ahoroba me kama kala kita ketso kutiro kita tengo go na matata go ketana mo pe bantara go tana asatora vite mo gotselo kaki potsar kante cause na shapo mabana biseba horo ba mpiketse mo pe na mapake ana le shapo ela mpikela mo senze ke potsar ate na se supuro wa bana semile la gazzera na già teacher in garento per tanti cosa che ne sentire va male che mota na senza taho la nero la tu prada era mo la più prezzera mo wa shapo ela nero tana na teacher da na quel mai posa how cosa ho personal che va a dire al festival e non va una repetition da parte non c'è ma era che da siamo ritratto batsadi ta ke he go heng ka gore nako ke ko morago ga yone ta ke leke go itshwara ke tabe ke biletse ko pele sister in law Itumeleng Mokwena Modimo a le sogatse I cannot bother. I was such a road. Mary like a son of the Ham. He touched upon a man of God. Straight down like it. Balarato. La pizza. Boy, me. I can meet in like. Next time, I can meet a girl. I can meet a party.
ke ne re ha nteletsa hape ka mogala ba mpitsa ba re tuma ke nna ka se ka mpitsa tuma ne re ga tshwara mogala ba re Sizana o teng ke ma ke re tamba ke go rata Sizana ke go rata moska le nna ke go rata thata o rota boka ka tsotsotse a go boka a sa le ke tsara mo pele ga a go na se le tleng ka hapana le magoko le boe le motho le re gore ga we heta ke monyanya mme ga go tsosetsa face wa ke tla monyanya ga nkana go tsiditse ke tabe ke mo batletsa ke gakologa last year July ke nna motsetse only just after like 4 days Sizana a no tebetse yana ke a go lebala last ba ne go rogile I sent her over the only Zara Brazil. Kenema, my cousin. Kenabaka. Caesar. Or I can now back in and again back. You get out back. You want to get out back. I don't say hello. Hike about the suit of Mamma in a hammer. Kenabaka. Ara uno mitaro obi. Kara but anga kan mitsa karo obi ke papa. Ana ke mitsa karo obi ke to ba tsietsa. Le wena ke to go tsietsa kana ntso obi. Hanzel reditse. My brother onara. Go nga halo rile au. Arware obake. Abare au bakwe. Por mamna a gola ga. Au bakwe. Ke sa o baka. O baka. Baka. O kame diarena o tibase o kame diarena o tibase modimo le sogatse betso ke tabe ke biletsa ko pele ke re sepe badisa sorry Anita Kamabito Emmanuel Anita Kamabito Amen. People of God, good morning. And win today and forever. Ke mehano ke le mo resa na go tswa ko Kalamari. Ke tsamaya ke mme a bidwa Masibupiwa yo le ena sa tlholeng a le mo botshelong. Masibupiwa yo e le monna wa Mamokwaledi wa boraro. Ha go mo ga monna ke phethesela ke gola ke ba dile standard 1 up to standard 7 go re ke tsile ke le under 5 mo lwapeng la ga Mamokwaledi mme a santse a le ko Mahalape. So ga ke thabi ke dithong go ipisa ke re ke rakgatsi ya go boy o re mo kgobokanetseng gone boy ke mosimane e leng gore ke last bone mo lapeng lone le la ga Mokwaledi le re ba one mo kweng. Boy e ne e le ngwana yo majato ya ka le bona gore e ne le sona go ne go tshwanetse gore go nne jalo. Ke gakologelwa ka after re sena go boloka mmagwe mo dingwagenyana ntse e seng tsa bogologolo tatse majato ke kopana le ene ga passageng e halele
ke mora ke re Mokwena o tabogetse kae nya ne ke re ke jika hela nya go siame go ntse jana ha godimo ga mo boy being the last born e ne le moratiwa wa ga mmagwe le rragwe mo e rile nako nngwe mmagwe a robaditse ko sepateleng ko bokamoso ke ile go mothola a ba tsena o itse gore ke bona gore ngwana o ga tlwaele gore mmagwe a ba robetse mo bolaong jo bo ntseng jaana ja sepatela a bodikologa from corner to corner mme a ntsa kore wa rene boyboy wa reng tota ka nako ga ebile o mphitela ke le botoka kore go supa lone lerato leo mme hela tota gape se ke se ratang kana ka lerato la ga mma se ba ga mo baneng ba gagwe e le my sister o re togetseng tota nna she's my sister ke ne ka mo latela ko mo lepolole ka ba ka go mo tsaya ko mo lepolole ka ba ka ta ka mmagwane so kore ke ngwana o montle gape o tshwana le ene Masebaga a tshwana le brother wa gagwe wa first born Thandiso ke lebetse gore gate Thandiso o bidiwa mang le ene ke le sole e ba go nna masole gape ke bo squata ke dilo tse dintle tse modimo a di dirang ka thulaganyo ya gago yaanong hela ko bohelong ka re squata Kwena ya metsi lovely boy, may your soul rest in peace and rise in glory. Amen. Ke kopa re tse se hela batsadi ka boripana ke tabe ke emeletsa Re Alfred Bokane e le mmereki ka ene le Tiro Maetso le wa rona le Tebele le Lesedi ga ke ba tshware e leng tsala ke tabe ke kopa gore le thomagane ka tseleng tseng jalo a re tseng se hela ka bokhutshwane batsadi Modimo wa boikanyo rikanya mo go wena ga gona molato batsadi ga le kgona go apela dikopa diatla tsa lona le ka diphanya-phanya ga gona molato Dumelang batsadi o emeng ha o ke bidiwa Alfred Nokane ka maemo mo soleng ke Staff Sergeant Nokane ke tlhola ga go motseng wa Ramotswa go kgotleng ya ntlha godimo go ne go bidiwa ko Bahitane ne gore go bidiwe ko Bahitane yana ne re itse re le batho ba rupisang thata bojale le bogwera so dilo tse pedi tse tumelo le setso le go te ga di tsamaelane so ke ga ba fela ba rona re Bahitane ka ne re sa thata ka go kerekeng ne re remeletse mo setsong sa boraro mme ke tla tsena mo go bueng ka o bakeng Mokwena ke kopane le ene ka 2015 ko Rakuna military garrison a simola go berekela ka koo mme o bakeng o na re ga ba tsena kwa ra kgaogangwa ka ne ba kgaogangwa ka teng a fitlha a le ka gale kgamo le nneng ke berekela mo go lone e le nna ke mo eteletseng pele ka koo
mme nya ra bereka sentle ya le o bakeng go sena sepe se senyang dingao mo tsamaong ya nako go ntse go tsamaya tota ke re nne a re gana le mathata no go na le ka gare re repotang ka teng mathata ko tirong mme na kgona go tlola a ba tla ka go nna ta go mpolela mathata a gagwe mme re tere nna ba se ke a bua le ene e be sengwe le sengwe se tsena mo tshiamong jaanong ga go ntse go tsamaya go raya gore ke be ke kgaogana le go bakeng a tsena ke tswa mo go bone ke tsena ka go ba bangwe a sala le ba bangwe mme mo tsamaong ya nako ga iragala gore o ba ke be ke e le gore o simolola go nna ka bokwanyana bo ne ke sa bo tlwaela mme o bakeng a dira yalo a intekodisa gore ga a tsoge a mpolelela gore ka ga se ka batla go itse gore mme monna ga o sa tsoge yana mathata ke o sa tsoge le ga gone go etogote motho ga ke a bolela ga a tshwana go bolela batho malwetse a gago mme ka kere no mme ka na gore go thuse gore ke itse gore tota mathata a ga kae mme a mpolelela mako a gagwe a nneng a motseng mme ka leka go tla ka solution ya gore mme monna ga go ntse yana go tlhoka go itlhokomele ka ga o mpolelelang bokoa ba go ka teng ke bokoa bo e le goreng ke a boitse bo kile kwa nna ko lapeng bokoa bo sa ntlha ke mora kere ga bo batle mollo wa leiso ga bo tlhoke mollo wa leiso bokoa bo bona bo wena o na le bone bo mpolelelang sa bobedi ga bo batle letsatsi se kwa tsamaya ka mo letsatsing gara tota bone go tlhelela ga bo batle mogote mme re dumalana go nna makere mme le tse dingwe tse di gathokonyana tse tsa o maitisong tsa eng le ka go di kgaola o nne ga ba se o rata go bona gore mme tota bokgwabo bo tla fela bo nna yang ga o se o nna mo lapeng o sa tlhogo tsamaya thata ka ora kana ga o tsamaya thata ga mata go tlhagela o le ko nageng go gakala ga gona motho o tla go tshegetsang ko ga re le maitisong mo ga gongwe ga motho a nna le mathata kgotsa a feinta ka puo ya batho ba bangwe batho ba kgona go tlola ba re kante o kapo no le bujalo kapo le sa sometimes sa no bujalo e le gone bokoa ba goreng o tsene ke bokoa ya no batho ga ba le mo gore a bokoa bo a boka gapela boseng mme nya ga bereka sentle ya le ene mme a na re gantse a na le mathata wa na boela go go nna ka na le mo gore ke nna wa ya reng ga a bua thata ke mo sekegeletse be ke batla go utlwa gore tota mme wa re mathata a go kae ka ora remember na go ngata ke kopana le ene ke tswa go lapeng ke mo tsena half late ya nna go le a mpisa re ka tota gongwe ga re le mmogo ga gongwe tlhele re bitsaela ka mainanyana a mo dithona a la mpisa re he brazen ke kopa wa emela ya no ka ke itse gore ke motho wa o gila nna mpola makhatanyana gago ke be ke a go ya ke re go rile nne go sta ntsha le lena le mbontsha re bona le nna ka go ntsi ya go rile le mere ke a le lo ma ya ke itse gore masapa di a sa ka o roma le nna la se tsoma masapa di a sa ka e ke ba kana ka mme ke go boletse gore mo le ka go iphapa mo dingwe tse dingwe se le o le le bo kwa go gore bo tota bo kwa bo tla tsamela kae ka ora remember one time ngile ka teng kwa nna nteng mo ntnya gagwe ka kitela ana le mai so a sela le ke re ke se dipoloro ka ga nna sentle ke be ke sta mme ke bua le ene ke be ke bua le mai so ke mara ke re mai so thokomela reo tana ke no o tswang le sela mo ka motho so ke yana ya motho ro ka motho komela o tswa khakala o tswa go phalape o khakala le a renting ke yana sikala go ka le ya me ra dumalana ya so mara o ile tripping ya ke mona ga ya tripping nna ne ke sa tripping ke setse me ka maswabi nna ke ga ke theogela mo sa tsile ne ke theogela ka lone
ga ke tsena mo ofising yo nne nga le mo duting wa ntha a utlwe mathata ke mora ke o ra mathata e nka ne re gaogana maabane maitse ba nna ke a go lapeng go tlogela mo ofising a ba re mme ka go ha go utlwala gore mokwena a sa tshwana le rona mokwena mokwena a sa na le rona o raya le mone a re nya mokwena o re tlogetse mo re tlogala a le ko phalane ke be ke gakgamala yala yalo ke sala molomo le nna yango ke raya gore batsadi ka le kalo ke ka ganeng ke bereka le mokwena ka teng ke a leboga ka leboga Rre Alfred ke tabe ke biletsa ko pele Rre Tiro Maitso a ba latela ke wa rona le Tebele a re dumeleng Phutego ya Modimo o eme gape le ga lona o ke Tiro Maetso ke ne ke dira le boe nna ka nne re mopetse go mbitsene Mokwena kana Mokropo tota ga go bonolo batsadi ga go bonolo ka gore boe ke ngwana a le ne re mopetse re tshela le ene mo kampeng re bereka mmogo gore ga re go tseleng ya la go eng tripping a ba re tlogela ala ka re tlogetse ana a re tlhaloganye tota nna ne ke direla mo sepatele mo ba botsogo ke motho o nna a tla atle le ko sepateleng ke motho o nna le very open a kgona go bolelela gongwe a tshwenyegile ke motho o nna a go bolelela totala Brazil a go tsaya go la sa go itse nna ke itsile mo nakong e khutshwane mme dilo tsa di mpoleletse di dintsi tota ka ne le gore ke a go berekela kwa Rakhulu ke mo tletse within le phebo ya ngwaga tse pedi ene le gore ke a go berekela mme dilo tsa di mpoleletseng ya la re le mmogo di dintsi tota a senka di buang re ka lala mme ala ka le ka go botsadi re mo tlhoko ke motho o ne re dira le ene tota ka lorato hela diphoso di teng re bana re dira diphoso mo ditseleng tse re di tsamayang mme hela ene re dire le ene ka bontle tota hela le moya lo o itseng ke a leboga batsadi wa rona le Tebele le le kgaola dipina batsadi le le tsenya di helanyana ha gare tentsa re ala se sengwe hela ke ta go tshwarela le go apola wa apola dumela motsadi ka Modimo a re hema taroti ne ke soletse re na mote ke buana re le mo lenyalong so a gona re ke ta dirang ka gore go diragetse ke ta kopa go apara ke pese a ke tsere ke simolola ka gore ke moleele moruti okay re metso monyenyane ga nka bua ka Mokwena nka ke ka rahetse Mokwena ke nnake phoso e diragetse ya gore re motala o ta se rona mo nante tala gore ke tsena le bone sekwele ke kgona go ba kopisetsa ke ntse ke tsamaya le bone ga o tsena ko Maphula ra go tsena go Lotsane a iswa le Nkonkwedi a latha laptop a sesoleng maseba ga gona go rekana re nya mo no thuse ke go rumente ke re nya go go le ke sona sesole nnaka a kere Mokwena ke motho le gore na tshela matshelo a mantsi a kgawani ke ta bua lo ba gaitse ke psychologist go ke nnante na bua sengwe le sengwe le nna la bola ke mmona ne ke le go kudu hope ile a thoka le ke tokala tiro ke re go hitha Mokwena gore bo so tsa me ke batho ba pelo di thata ne ke o na le hara khuna na kriana ali le go sele ala be ke re yo le ke khuruko yo le go la khuruko le dile mo go nna ne ke mbitsa ba ina mangwe le mangwe ke a bona ya la ke tso tshara tswa mo shapa mo go te kre ya machuma ba re chumelele no le la khuruko
ile batho ba tswa tripi ba tlile tripi mo Maphule ba lebala stago se se bina se jwa se kule go te khuruku mo teng e mona ke re wa bere sera sa khuruku ka se kule khuruku be nna dina la ga mo khuruki ta ba ta bile ya la hanga ta ba khurukista ke lona la ga go le ai tsoranga ka le ga ya go le bitsa go ithella ngala ane le motho o tshela matshelo a gago ngwe le ngwe a tsenang teng wa blender ga mo tsenya go ra khuna nna go ra khuna mo go di tsena a tsena mo phala go nna mo kwena mo phalapi gore ke ana ntse ka teng na sena mo go twenya ha o kwa mo isa go ka mo isa thabala nna mo thabala gone ka o bona ke ana ke mo rata ka teng mo go nna sena ditsala tse go teng best friend because na le spirit ne le motho na le spirit na dire do tsa go kana ga gagwe ha ba tante ano menna ke ana se motho o tsenya o peding ao ha se batho go tsa tshitso go itidimal ha ba rese ha itsero ta ba ra isvara bona le 20 pula mo bona na mpha madi a ntsana ke bokae antsela na mo le 200 ba ra mo di piding go tata ka chincha 1 foot ile 200 ke se tsorontsha me o mona la batho go nela ntsha that's how nna ke kana ntse ka teng because na tshela matshelo a tshelang ga go so this motho wa tang go jaji wa mo jaja go netsela ga go tswa mo go ena so I know everything le go no go tiro gore na tshela yang batela ba go lware a re mo celebrate re ska ra mo jaja la ka mo jaja go le modimo ile buba ngele ba ga go ba pile le bona ke e a re mo celebrate re ska ra batla go itse go dira le tseng so modimo a ne le rona go re mo kwena right totala nna ke ala ene sala u ka thugala ba tedi ba go sa go thugala psychological so ke re mo re batho bona le sole ke le sole re dumela yalo na wa nna yalo le sole le na le tlhaloganya le pelo le sengwe le sengwe ha so ke motsadi ha go hole o tsoga maphaka gore nya ke hodile ka emele motsadi ha hole mo pelo mo botsadi a re tseng bana ba rena ba masole gore nya me wa pele le bone bana le di-pain se ka ra lathela re nya ke bana ba basimane ke bositi ba tla tsala ba ikemela ka dinao ke masole a ke mo kona sala affecta ga go no go ga go pele ha ne re lemogile le ne re ka e bona go no go nela ke tsa ke re ithutile sengwe ka lesola la nna ke la tsalana le na ne stala men ne stala ne bua nnete o mo go le ke bona ba itse me ya ke tsena ke mo kwena ska dira yalo ka re Brazil so mo dipiling tsa 20 re tswa ya a ikharwa ntima thalo ba tshemela re itimela gore me ra mo celebrate a sa ra mo jaja ka mo ngwana a bua ha bo nna ke tangi ke ka bare ga go eni ana go ketsa ana e ba pharela ya le ke pese le rwala hela yana e pusitswe hape le be nna jana ba gaetso nna ke na ntse ka tselentseng yalo ne re ha ngwa ka rati le ha a be ke tsenya le bogo ka ha mara go mo pateng ka ha ngabe ke ithala 20 pula ke re yo ke a mo tsaya e tare go le ka mosaba swara ke no sa 100 pula na le ka pateng ka ya no le ka banela gore di nyawo ne ra tile harta tala ka go tshega bana ba rona bo motogolo ba gagwe ona ba rata mo ene gore ene ka ratsena ha ba le tsare bana ba teka kwana jaanong ba gaetso re lathegetse tota mo nako ya gompieno ke tabe ke biletsa ko pele tsala e leng Lesedi ga ke ba tshware modimo a le sobatse Dumelang batsadi yo hano ke Bobeo Nzima ga se Lesedi le batshwa ga gona go goroga mme ga se ke teng ya ka lo utlwa ga go simolla ka leina la me ke bidiwa Bobeo tsala me ha na bidiwa Boyboy
batho ga re golane ba re confuse ba sa itse gore bobeo ke mang boy ke mang ke sa re ke kopana le tsalane as my brother and my friend ke 4 years old batsadi ke batho ba especially ba basadi ke batho ba ratang dithai tsa gore jaaka le dipona yana ke pile ga ke na le mme wa me mama ke koletse ya re ba pile hela nna le boy a tile go kopa dithare monyega a ke le ga ke ne le mosimanyana ke bona baesekele ke bona baesekele ga le gore ke phamola baesekele ke apara a tswa ka ga boy itla le gore ke pagame baesekele le gore a re go nna ntwa na lene o batla go tsaya baesekele le nna ke gana ka yone motsadi wa rona mme Masebagare o di kgoka mmonya e le gore nna lene re lwela baesekele le nna ke pala ka mme go tsela ja rona ba simolola gone go ra go tsena rotlhe from standard 1 le gona ka nna lene re kopanetse rotlhe boy a ka nna ne ke mo itse ga ke best friend ya go ke le nosi o nana le ditsala ka bontsi ebile ka go harologana ga botshelo ja gagwe nna lene from primary ne re kopana dithaka o na le bothale ga tja le toka ka bothale ja gagwe position 1, 2, 3 more mme gape le ko bolong e ne le monna o na itse bolo thata ne ke mmitsa my position 8 ke tshameka 9 o na le sekopo bolo tsa go tsopile di hitang ke ene na di hitisa nna ne ke tsaya ke tsenya mo letoi so le ga ya ko sesoleng a mpolelela ne re le mmogo ko university ka nna ke a tlogela mo ba ba ka ntapisa ba ke motho ke dumela gore ene le molao ka re ne ba sa tsamaelane sentle le go laolwa ga ke itse gore ko sesoleng le mokgwana ya mmena a sa se le motho ya re ke a tlogela nna ke a sesoleng ka moraga ka mme o setse ka ngwaga yala gore o hetse o tone officera a re nna ke a tsamaya ba ba matitšhara ba ntapisa ga le nna ke hetsa ke takere mmata ka nanong ke eta o na le ngwaga tse tharo mo sesoleng motho go nsa rustela a re nnyaa mmata yo ta go itirela mathata nna no ke mo mathateng ka gore ke motho ke sa seleng morago melao le wena ke go itse o le stone ye tswayela mo go yone tswayela o ta bo o istile ditalente tsa gago go ngwagana ka ne re bitsana tlala nna leng ga sa re tlala re homeboy re tlala ile ke mo ga borone ke ene hela mongwe a ba ditsela tsa mbane ba itse mo go ke nante mo ga borone na goro ana le ba bangwe ba masole le bone a ba dira ditsela tsa me gore ana le ditsela tsa go tirong tsa le bone ba go bolong le ba go lwape ngwalo go ne re le teng na itse go ke teng o tabantsa ya le bone re ya go tswa ya ka ne le ba simanyana la re dule re tabo a phakela ne hela dumela gore be ke go panele tsala me mo botshelong a ke regrete sepe ka pesola ja medene ke re molonga wa tsala ya me o robale ka kagiso le lothe ba nne le moitse la mo itse gore mona go tsa gompieno ka gore ntse re itumetse bona a sa rate ga gona go le bothoko le yaka ne ba bua yo mongwe a bua gore go explaina ne se dikgang tsa gagwe o ne a thopa gore o ka tlhalosetsa mang eng ka botshelo ja gagwe ga a sa bone gore o mongwe a ka go tlhalosetsang mo go raela gore a tlaja kwa bo bua dišianong tse a go se mo go tseo nne le go repote ka se tse dintsi tse a re tsang go tsone yaanong ke re mowa wa tsala ya mo robale ka kagiso ke ledile mme ke gomotsegile ka botshelo je ke bo setileng le ene batsadi ba me a re gomotsegile modimo a le serogatse batsadi re setse ka item e 1 hela
item 1 ke tabe ke biletse ko pele moruti DJ Sibanda gore a tata e khopatse ka le go kona mo metsotsong ya leng hele e seng kae ha le ka ja dijo tse di tsena mo mmeleng la skala ja tsa moya ga gona go nna le go balance modimo a ne se go a tseng ke a itse gore go le hitswana na ba itšhaile re batla go tsamaya mme ke kopa gore re je sejo se sa bohelo pele ga re ja tse di tsenang moruti ke go ngotile ntate ba seswele ba legano ke lemoga setšhaba sotlhe sa phalape ka re modimo a le seogatse a le gomotse yaano betso go botlhokwa go tsena mo nakong ya go utlwa lefoko la modimo ga pelo e phathogile e utlwile botlhoko ka gore ga gona sepe se se ka dirwago ga mo lapeng le go na le gore re tseye bana ba re ba supetse Jehova re ba bolelele lefoko la modimo le ha go ka lebe ga o ka re nako e tsamaile mme lone lefoko le botlhokwa gore le tsene mo dipelong tsa bone ka gore lefoko ga e se lefoko hela lefoko le tswa mo baebeleng baebele ye ga e se baebele hela baebele lefoko la modimo go jogan la re mo tsakologong lefoko o ne a le teng lefoko o ne a la le modimo lefoko e ne le modimo seo be se supa gore jaaka setlhare se tlhoka metsi gore se ke se tshele se ne se tlhare motho ka boene o tlhoka lefoko la modimo gore le ene a tshile o be go siama ka ene mo botshelong jwa gagwe yaanong ka tsela e ntse jalo o swantse o tlhaloganye gape gore motho ene gore e ne motho ke mogopolo wa modimo go tswa mo Genesis chapter 1 verse 26 lefoko la modimo la re modimo a ba re bope motho mo tshwanong ya rona a kere chapter 2 verse 7 lefoko la modimo a ba tsena mo mmu a ba bopa koloi ye ga ke koloi ye ne e sena botshelo go ithela modimo a bodula moago ga go bogone ga ke beina setshedi ka sekgowa bidwa go ke human lefoko le le re human le ra dilo tsepe le ra gore motho dikarolo tsepe ntlha engwe ya gago ke mmu ntlha engwe ya gago ke mmu wa modimo Ecclesiastes chapter 12 verse 7 lefoko la modimo la re nama e tla boela mo mmu jaaka le go ntse mme mowa one o tla boela mo modimo o neile o apile se be se supa gore go na le nako e tla mo botshelong e le gore nama e kgaogana le mowa go mo e re go bitsa go teke leso leso ke selo se e le gore se tla mo botshelong a ke re bone jaaka go ntse jana hela gona go tletsela lotlhe tletsela go na le ba next week ba next month ba 5 years ba 3 years ba 4 years ba 10 ba 15 ba 20 years a ke re gore ke wena ke ra yo ba pilele motimale se o hatse o stare mo rutare go tsamaya na ke ra yo ba pilele wena motimale se o hatse ya no jaaka re itse gore mosepele o teng mo botshelong betso se se botlhokwa ke go ipakanyetsa mosepele o motho a itse gore o na le mosepele o swantse ra a o tsamaye o swantse ra itse gore o bakanya dibeke tsa gago yaano bothata ke gore ba bangwe ba bakanya dibeke mme motho a ba tlogela toothbrush a ba tlogela perfume nyana a ba tlogela dionyana tse dinnyana hela jana go ntse jalo mo botshelong o bakanya sengwe le sengwe mme o palelwa ke go bakanyetsa letsatsi le le gore ga letla mo botshelong jwa gago wa itse gore ga tele ga e le gore ga le setse le gorogile le ga e le gore o apere jang le ga o tsaya hela yana
tsatsi leno ke batla gore ke bue le wena mo botshelong jao ka gore boy go setetse appointment tsa a ke batla go bua ka boy ke batla go bua le wena o setseng wa bona ye company e bidiwa go te ke company ya botshelo ye ha o setse o retireile ga go bue ka go bua le bao ba setseng jaaka lona lo setse hela jang jaaka lona ditsala tsa ga boy e ne le ntse le bereka le mmona malatsi otlhe mme o re le letsatsi la a tsamaya ka lona ga isa tse upe wa lona o tsamaya o le nosi o tsaya mosepele o le nosi lefoko le le bua jaana la re kalagi ya leso ke Jesu ke ene o fentse leso ile a swa ba tsoga yaanong a ba le neela maatla a go tsoga le lona ga le ka dira se e le gore o se bue mo lefokong la gago lefoko la go la re o ne a tla mo go bagabone be ba mogala mme mo go bao ba ba mo amogetseng o ne a ba neela thata gore ba bidiwa go teke bana ba modimo ga o setse o le ngwana wa modimo ke gone go teliso ga le tla le tlhaga fela kwa gago ga le tlhaga mo go wa itse gore o ile ko gae modimo a le se o gatse yaanong jaaka ne ke bua maloba ga ke re lefoko la modimo la rona baruti le tla sekisiwa thata ka o rade tla le bolela gore go siame sengwe le sengwe se siame mme go sa siama dio tsa modimo di tse di kwadilwe ha wa bona lefoko la modimo ha ke kopa gore o tle o ka itse sena mpale ha ke be ke hetsa ke nna hatsi ya re do not marvel mo go Johana ke re John chapter 5 similar go 28 do not marvel that for the hour is coming in which those who are in the graves will hear the voice of the Lord and come forth, those who have done good to resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of condemnation. Hati letsatsi le etla mo botshelong ga te go na le batho ba babedi mo go Johane ha e simola ka kwa mo go chapter ya e bua ka gore go na le batho ba babedi go na le bao ba ba mo amogetseng le bao ba ba sa mo amogelang go ga go tla go tlhaloswa gape ka ba batho ba babedi ba ga te go na le bao ba ba ga te botlhe ba tla tsoga mme bothata ke gore ba bangwe ba tsogela mo go solweng ba tsogela mo go latlheng ba bangwe ba tsogela mo botshelo a wene o tla tsogela ka itsanang tsatsi jeno re le ha re tswa ko mo shareng ha le ke bona batho ba tletsa hela bothela yana ke be ke tla ke ile mo ga modimo a nsopetsa gore wa itse gore batho botlhe ba botlhe ba tla tsamaya mme hela ba bangwe ba ipatile ka ba bangwe mme ba tswa mme le tsala ha go tota wa bona le nna ke nyetse te motho wa modimo go ma tshipinyana e supa gore ke nyetse mme le tsatsi ke tsamaya ka lone go fefe mosadi wa me a ke no ba le ena every day mme le tsatsi ka teng ga le gore separate o ke wa bona o tsamaya hela o sa batle go tsamaya ba bangwe ba raga hela ga ba sentse ba tsamaya ba sa batle go tsamaya mme ga o te tsamaya ga gona ka tsela engwe yaanong go botoka o ipaakanyetse betso gore letsatsi le o robale ka kagiso a modimo a le se go hatsa tsatsi eno bana ba ga masebaka ke le nnela Jehova ke le nnela Jesu ke ene o ka le nnela kagiso mo nakong e ntse jana mafoko a mangwe hela a ka buiwa hela ka gore go tabe go batla gore a buiwe hela yana mme a botlhokwa ke a gore le ipatele Jesu le nne mo go Jesu gate ke ene go nela kagiso mo nakong ya tlalelo gate Jehova o molemo ke kago e thata ya phimelo mo nakong ya tlalelo and le fokona modimo a le emegolo gore la re o itse ba ba mo ikanyang ikanyeng Jehova. I wish I had time
gore ke bue le bone especially nona batho ba le santse le bašwa because ke lone le santse na le maatla a go siana mme o sa siana o dira tse di sa siamang o siana o dira tse di molemo gore letsatsi le ga letla be re itse gore nya o ile mo modimong mme bathata ke gore lona le re buisa dilo tse di seng tsone re le baruti be re ntse go tenya o ile go le godimo o ile go mmakanyetsa botshelo mme tota go sana jalo lefoko la modimo le sa re yang nya ne ke ra hela mme ke ra gore baruti re mo mathateng ba re buisa yalo rona tota gore sa tshwana go bua jalo modimo a le seogatse modimo a le seogatse ha o ewa o ipatletse teng o santse o tshedile kgang ke gore ga letsatsi la teng le tla jaaka ke itswala baebele hela yana re tshwana le envelope ra e posa e ya kwa e addressitswe teng ha wene mo botshelong jwa gago o ne o addressetsa go go sa siama teng o ya teng kwa o addressitse teng ga e tswetswe e tswetswe ha o ikwadile ka botshelo jwa gago wa mo amogela Jesu mo botshelong jaaka kgosi le morena wa botshelo jwa gago ha o tsamaya e tswalwa envelope e bidiwa go ke kese ye re go lebisa mo go ene o ne o ntse o mogana a ra utlwana be re go isa fela mo mmu re go lebisa gone o ya teng kwa o ya teng modimo a le seogatse ke tswala jalo betso ke kopa gore o be difatlhego tsa rona ke kopa gore la rapele o le rapelela kgang ke gore a re itse gore wa kae ke ra ene motho o bapile le ene o swantse ra tsamaye mme a dire gore ke wena modimo wa me ke a go leboga ke ba batho ba gago bana ba gago modimo wa me ke batho botlhe ba o ba dirile modimo wa me mme mo go bone go na le bao ba ba go amogetseng jaaka kgosi le morena wa matshelo a bone ba ile gore ga trompeta e lela Jehova ba tla tsoga mme ke be ke tla ke rapela le bao ba ile gore ba santse ba saletse go morago modimo wa gore a lefoko le le ithelele dipelo tsa bone o tlise kalagi mo go bone Jehova ya gore diemo tse ha di le thata ba sa itse gore ba ka dira jang a ba shebe Jesu gore sa tsijana ba shebe Jesu boy a ba diretse appointment ba shebe Jesu ba ska ba go tsena mo lesong ba sa itse morena le kgosi ya botshelo e le wena morena wa rona rapella lwapa le Jehova la pese ka kagiso o ska gona le upe ngwana o tla nyella ha sa itse Jesu re rapella seo modimo wa mo gore o ba ithelle gongwe le gongwe ba le teng modimo wa le ha ba le mo seemong sa ile gore ne ba sa batle go mo amogela Jesu ba mo amogele modimo wa me e ne kalagi ya motsuo re bua jana ka leina la Jesu rapella modimo wa le baagisane boge le ditsala tsotlhe modimo wa me tsa ga boiboi di tle di itse Jesu o bolokang ke a rapela modimo wa me ka leina la Jesu ke ba sengwe le sengwe le tiro ya ka moso re ba mo matsogong a gago a sa palelwe ke sepe re tla e dira modimo wa me e ntse le wena o na le rona ka leina la Jesu ke rapela amen modimo a le seogatse a sogatse lefoko la gago mo dipelong tsa lona longwe ga le le tisa le maungo amen batsadi mo nakong ya gompieno ke tabe ke biletsa ko pele ra dikitsiso go rata re nele dikitsiso ra dikitsiso a re tshwara bone dumelang botsadi ke se ka didiela nako re na le tebelelo ya rona o simolla ka 9 re ya go fela ka 12 ke yone kitiso ke nang le yone e nngwe kitiso ke nang le yone ke gore
le ska nna le tsamaile bana ba lona ba le diretse meeting ana ka thank you botsadi batsadi mo tsatsing la ka moso tiro la rona ya go simola ka nako ya 5:30 e tebe le yone pono ya moswi go tsena ka nako ya 6:30 so ne ke kopa jalo batsadi gore re iketetse re tena ko e santse le teng gore re kgone re tshware nako jaanong le ta neela lenaneo le le ntseng jaana gongwe mo mosong ga le hita modimo a le sogatse amen mme botho ba ba mo lenaneong ke kopa gore le iketetse le lona gore le eme sentle ka maemo ga nako ya lona e setse e tšhaile batsadi jaaka go buile bana ba lona ba le diretse sengwe se se jewang ka re kopa gore le nne hatse di setse di tshodile ke go le neela hela be le gore la tsa be la go goletsa bana molemo modimo a le sogatseng jaanong mo nakong ya gompieno ke debe ke kopa moruti Mike gore a re lebogela modimo amen batsadi a re rapele modimo ka ina le ntla la morena Jesu Kriste re gore a re tanki modimo ra go leboga ka batlhanka ba gago le batsadi botlhe masika ditsala ba buile magoko a kgomotso le magoko a nametsang pelo mme sa segolo modimo a rona re go lebogela le goko la gago le motlhanka ga gago a le buileng ka botswerere modimo a rona a le bua le tlhaba pelo modimo re go utlwile kodu ya lentswe la gago ya duma modimo a rona ra e utlwa modimo a rona re baakanyetsa go fa gore ba kgone godimo rra o tla ka mosimama wa sele godimo modimo re tlhatswa re ntagatse gore baakanye modimo e re ka moso re re ha ke re ska loso la ga boy re ka ba re sa bona morena thank you modimo di bula matlho a sengwe a go bona gore re kgone go itse gore ha o le modimo rra o laola o busa le godimo le lefatshe go tswa tshimologo go a bokhutlong thank you Jehova ka legoko la gago thank you modimo re thuse go le utlwa le go le tlhaloganya le go tshela mo go lone go lopa jaana modimo a rona tshegoatso ye se lekanyediweng ke bone mo rena tshegoatso a morena Jesu Kriste le rato la modimo rara ka bone yo wa botse go ditswele rona le jaana ka go sta khutlo ka rapela amen se go ala batsadi ba modimo a le sogatse monganang kgakollang kgonne ya re ke bale batho ba e leng gore ba to ba nega mo mosong thata mo mosong ba tsamaisa tiro ka moso Jason go busamang boago ditsile jaaka ke buile ke re pone tla be simola ka nako ya 5:30 ga go tsena ko 6:30 ba tshware ke se go tswa mo ntung ke sa ba ka ju mokwena Nicholas Baituti William Lisita Okana go ba ko Baituti Khosi Tsile Baituti Kabo Baituti ga o di sele mokwena le ga ke no si mokwena modimo a le sogatseng jalo batsadi